Masak luar biasa ini. Cakap dengan siapa? Nasi goreng belato. Nasi goreng belato. Nasi goreng belato. Ini tak ada baru. Palu ya, palu yuk. Sudah telefon deh. Sudah telepon dulu masuk tuh mana ada. Dulu. Penuh balik tuh deh. Balik. Mantap mas. Nasi goreng Thai. Nasi goreng Thai guys. Nah, nasi goreng Thai bukan belato, nasi goreng Thai. Nasi goreng aja dia. Telur, Dulu nasi goreng aja dia. cincin. Dulu buat pakai ayam goreng.